James Abuki mheshimiwa kutoka hapa Nyatieko. Anye tulio morogi mokingo ko ko goronga matiangi to kuongo mukono. Ege ko gara bono onye tu kuongo matiani mukono igakia no morogi because onero mwana itu to wate ne to weto geli. Ndoko enda ko support ya advisiko no yo morochi na bwate chinguru utworo kirinanya legasi na ndi kwanyora abantu bande bakonya kogenda bagenda kuchigosigisi bagenda kuchiande na kuchiande iwo tigato saberane tubwate si umwana yuito tigankorera abo intuna abantu ba omachoga chacha ndaba kusiya bagima bantu ba minto Dr. Fred Okengo Matiang'i kulyaro president as a community ntobu ati hata waisi otatiga ko support Dr. Fred Okengo Matiang'i abe president no hao dito ko tabango Okengo Matiang'i abe president tuama na konyora abantu bande bajiri bangaba amna baba alfa babo osoro osole na cha kalire libuja kero kumuri no ikieni tali mugusi ori no mozo so abe ruti bopende chiro wasema no la bona gerana chibuli li alfa na ro tene ni alfa ga bote no tebanga nga Matiang'i na to aka chikura na magora ma kana ya busi ta ko president amma ngana yo alfa ko tebanga Matiang'i ta ko president igate abingina na mukai ere biya ko sere intubu no mugusi iro tole baega yango so alifa bintu byo kona kotaba ngo Matiang'i ta ko president tabi nyoko pero muy sarantal kona kotaba mukao o Matiang'i ta lakini intubu no bagusi tole baega ya Matiang'i na atwaro mujua manene kebenkia na jia tuale na mune ya ne kebenkia ono we gra bwa fato iweti kanda ali fato chogre ko dise ngo ko bwande kie ko bwande chikura chira chini ko kutika chira jio ote chira hadi simba chikura kabe gaba oro ni integra ali fali fali inche ta ko nyara njo muisi bwa kele tele ata ya kija sa ta ko bwa inche ta ko bwa inu bwa te se bakione ba muntu I know what I'm doing. I'm not stupid. I know what I'm doing. Inu musukuma simini ujimotu gari mo acha ko ngai na jiro mwana njega ki pastor mi totiri ko ngai nereria nje tato mi totale ngi mo pastor tato mi totale ngi mulisi nje tato mi tana maruale ko enga na ardu akanyure bakantu lakini nende moro ju mwana bo mwange maru aka abate kieni gaku gaki tingi manati ko mo jumo ino kono gaki ali valende era gaka ndo chiali uri chitamu vero nyole pension gaki ta kontikira gantaga bas ekyo mwale kutona kole era gabu abantu mbale tole na barabu aseti ya Matiang'i uno mugusi naro cho mingo magaro kwana naro cha abande bawo machogu na bande before totaracha kurwane sekinga ngo kobe gabana tigangu turale ntaba kusiba ito mos piamo chigabana chitamo abasere tabachamo abagumendera pachamo toje tobura ninga ki ngaito akogenda guchia onyo bugumendera tali na simba ni sawa atali gabana tali na Matiang'i ni sawa unali batali na Matiang'i ni sawa tigala era sali elinde to chenka tote bia bantu ba minto ngaki tutuba Matiang'i lakini bono naro machogu ngasenge njako ligo bugabana ojakera bataba o simba no mobe bono museli simba kuru ese timu yeye o nyarebe no mobe museli kuru woro aki tigamba boli umuntu akanyonzi chigoli gatatu no joko nyonzi gati koso konali lakini adali Samson minda naye kwalenge no mate njena kwete no gali minto nale ko gendana no mate budara ngaki alenge na mate budara to chigwe berali bayo goitire mono tiganye ndenje bono ni chingu elinde mokore mapema nchomo ke ninja tama itatizimbwa to kore binde mapema taka wani na basamira maya ende gaki abantu kuru moino kuru setu moina na taba ngaki ngo murambi ticha ne ro ande asini taka na mondo ra mavera sabas bia mwana mheshimiwa Brangeti obo mongnuia ntebia mada hiyo brangeti nilipewa na bibi yangu akaniambia nikuletee wewe binafsi. Kiwa mtoto wako aliacha bila huyu ameachwa hivi wanakuja wanatoroka hiyo mtoto wanachukua. Lakini vile nilisikia ulikuwa unaongea kutoka hapa nilikusikia wewe ni mtu ambao ulimucha Mungu. Kwa hivyo na wewe nakusii tusikane pamoja hii chama tatu tuone hiyo mtoe watu alamu ndio tupiti tuanze kutembeleana. Mlee huyu mtoto huyo ndiye atakuja kubeba hiyo tochi. Unapata 1 Thessalonians 5:16-18 inasema tuombe na tuendelee kuomba bila kupumzika. Sasa pia sema kaniambia mama niombee. Kamuuliza kuna nini?
Kaniambia kwamba mwenzangu ni mgonjwa sana sana, ako katika hospitali. Kwa hivyo tulimuombea. Baada ya siku 3 kapata simu ya kuniambia kwamba hayupo. Ndani ya moyo wangu nilihuzunika kama mwanadamu, lakini maandiko inaniambia kwamba wale ambao tumekombolewa na damu ya Yesu tusilie kama wale ambao wajui njia. Jinsi nilivyokulea, simama na wapendwa ambao wanamjua Mungu. Usiteke masikio yako kusikiza yale yako nje. Nje hakuna amani. Huko nje kuna umbwa mwitu wakali. Lakini ukikaa ndani ya Yesu, ukikaa katika kanisa, wapendwa watakufariji. Ukiona umelemewa, tafuta ushauri kwa wapendwa. Hakika utashinda. Amen. Mubeki uirero no chimo abikiro ledi mora bekarero mwebe lakini muntu uri mara mwe mahigari zinali bale kuna bonto kana na Bongo amabibi michando ya kuatira sema ya ukione abu imekanda ni ya teokanire kwa wali westani Chingongo chimetense aiga chonjo kaine gusi Kite gusekia veile Umurose walenge polisieri ya tugete buya Alete kwenye uwaire Ninyale kwenye gota na kwenye remia Ukaboni wa yaruete iguruna Sena kumotunga Antole semini wabu atentena kumoira sibitari ali bosongo Kulini magachinga kikoera chimonto akarara Migana yoyateukana elikumwenya Yobasabire babibate uwestani Wayo kuruboge tutu Abantu mesemeye machoge Babeni boelimo Banyale kwele sase yatiga iri Mwana yo eratapanyetigo seisho kule Gari punya utara Boguliti minto Apa nebukwenda Bwansemeyo Ata bonsini obamo linga Maino mwana niga mweka inise Ano niga obamo Bentiro koboko Insasiyo Enenganiyo Umwano yo Ari bucha mumbanera Bumonto kubiba Kerino Siasa yacho Bangora Ote banga matiang Naisene Onde buensio como caro Oinomorogi Menangutia sendeo Makaka ya buat kinensi Berapa di luar angin ini Banyak kubuat kirana Ini banyak kemuanya Osi Wendasa Keramba utikia Rura subutu kibuanya Kia digeri Yung macina sayati Apa jari